Khoisibo India ki part amma nttabro khoisibo Manipur Sibu ai sai amuka hanjare honorable speaker na di sawi rakane underground khangde amma khangde akhoi nomai marum ting bajuna te bharo sarkar ki sipai am si bajuna te let them kill each other angam ba hatok serasunu palhobado lemhou khra do adudi negotiation tawba komani haidna lila kumhai yengbdo na dum yeng leirabran se kaim kan feel tori ni ko khoise bharat ki nagarik amma oina khoise khangode ware ba Center na khoi hana hanaba tawrabra khoi masen kapna ro khona ro haina tawri do honorable senan member na pai ni the hat khiba mayam do center de ki tum hana ro na hai kibra phai encounter da hat khiba amada tawri me anu center de ki tum halo na harakra yeng gibra center de ki the effort mayam ma thara yu je khoi security thara iba pira iba tawri iba mayam se loina masi periphery the khilak padagi ni buji ekoi the mi sibi chang han rais sigi thodok sibo khoi thon bro lan sibo khoi tor bro lan kana go man khara ta tore dunga ngana bo khona bane khoi government gi praja kan nam khona bane akhoi na toru bune te sidi yes law and order hai dena khoi gi strike ki ban gi khana bagi na te sidi nongoi pairaga mapan dagi militant yauna agent yauna nongoi ka pe sigi evidence pothok na case NIA the scenario NIA pai re ni sidi akhoi apun bagi effort ma pun no hona mina bagi mathok tai